wanneer ons derde magswortels hoor, sien of lees, moet ons onsself herinner dat 'n getal met homself 3 keer gemaal was om die derde magswortel getal te kry. Met ander woorde, as ons kyk na die derde magswortel van 8, dan moet ons vir onsself vra, wat was 3 keer gemaal of vermenigvuldig om by 8 uit te kom. En dan begin ons by 1. 1 gaan vir ons 1 gee. 2 maal 2 is 4, maal 2 is 8, en dan weet ons die antwoord hier van die derde magswortel van 8 is 2. Ons skryf dan net die getal neer 2, ons skryf dit nie uit 2 maal 2 maal 2 nie. Watter getal was 3 keer vermenigvuldig om by 27 uit te kom? En dit is 3. 3 maal 3 is 9, en 9 maal 3 is 27. Dus skryf ons net 3 neer. Die derde magswortel van 64 is dan 4. 4 maal 4 is 16, en 16 maal 4 is 64. Ons skryf dan net 4 neer, en nie 4 maal 4 maal 4 nie. En dan die heel boonste een, die derde magswortel van 125 is 5. 5 vermenigvuldig met 5 is 25, en 25 vermenigvuldig met 5 is 125. En dit is dan die derde magswortel.